Musaise na udhocha ingi tuende na kutambania mwendini wa kilungu cha Thambalala tende na kulinda miana ila ndini wa mitwano yitu nikenda mitwano yithiwe yina lukwata kana yithiwe yi samanesa kila muthenya ethawe mutwae na etha nukwenda kwithwa na musi na indi musaise ati nena ni seyulua ukethia mwendo waku aithinza wikata ni matambia meva Waile kosa ila wethia mwendo waku aithinza tina ke mutai witu Catherine Ndolo na kwa mutaise wa kilungu Veronica Siombua twende na ku vundia nyakana twende na kutawa yolo wa Munyanyau usua ukethia Munyanyau kana kiveti chaku mweme waku aithinza ni matambia meva Waile kosa ni undu wiva Waile kwika na ende Catherine mobila wikwaku undulongi Waile kwika ni kweyitanzama we mwene wike self examination omane ni babala witha ndubetia tamundu nundu mabinda maingi ni kwithia no betia na ndo manakana no betia munana na munana wunde kala kumesi munana wunde kala na timba munana wunde kala na tiki o asiite kana angalau ni wesa kwikata ni wesa kubenduka na isi sayithi apa kweli ko ene mbuga ya ubandia unde ibenduka yechao denzia kundu ina wesa kwithia mwendo waku no thinza tafadhali eyitenza momanye mwekalile waku no keda amenie unayo na mwekalo museo lakini yu mwekalo waku niwe kiyata no bendukie munenele waku wabenduka meko makela muthana mabenduka na ila okwiyita nzama we mutiwa no manye wike evaluation ya dayo waku manye niba tamundu wetha ubetete rekebisha kwa kithio mokingi ni withia mapinda maingi na isu mubilosu withanga likoni yaka mundu ome no endie wiani atindie wiani aithukuma no noete na bikamusi uyithia ona muthokelie waku nthini wa nyomba musiaise wathocha mume waku na mabata na wathocha mume waku na kitai na wathocha mume waku neteta isu iyi tutedia nthini wa mutwano no ibana kana mundu ume usu waku ethukuma bayanza na kamesi ububa lolotia ethukuma bayanza na etwa seo to slay queen to seo na to thambuku kujila mume waku atonela nthini wa musi kana mundu muka waku atonela nthini wa musi ni useo kumanya muthokelie waku palawe na imana maweku medikelaba ndo elewa kana edil na ndo ingi ando aseo ando asomu ando mesi kwikalanya ando mesi utwikana na ando mesi kweta eta chao ilobia musia isendini wa kilungu neki eyitenzama nikanoma nyeke ya mwana kiba we yitanzama no examine tayo waku na etina wako manya tayo waku ndu wikala nasia na mume waku we yitanzama either we friendly kwa mundu sunundu kwa ndeto no imuthengesa itha na ndeto sina mumo itha na ndeto sina moyo kuloi no imuthengesa na nika na withie wa mina kumanu ona ke mwene no tona ukutabikia kila kiutuma utia nundu ndesa ukutia mana ndwe sauti wa mana we nyumba muti wa ndwiti wa mana peke tumi kila kiutuma wikata peke tumi kila kiutumotiwa endi wa mina kweyeta nzama na wa mana the noiva na wetha na ndeto sina moyo kuloi kana ndeto sina mumo kuloi ikalainde Muswahili ndaise maneno matamu humtoa nyoka pangoni wetha na ndeto sina moyo kuloi no there nae utabia kila kina tena lakini wathine teta kuloi wathina umutabikia ndeto sitena utethio wathina umutabikia ndeto itena mumo juu esinenzia ya kumwikisetheka aende maili mebasa bewa bale lakini nyaka tunge zote na wako katikati wako na kuitha wiva nya ethe andanu thina witha we mwao katikati wakwa naku na ni wisilo etha andu thinza witha andu mbikithia aibo tamuka waku we ni wisilo etha andu thinza witha andu mbikithia aibo tamume waku itha imaanisha ko suwe nake kana lo twaite nyumba ni kibeti mwenzako kana ni mume ni mundu umetaku kondu wao atumia mwindini wa mutwano na kamwindini wa mutwano nienda kwasya kana undu wa kutia kibeti chaku undu wa kutia mume waku no ithio kakwatane na mundu umongi wibayanza nikikuna muno ulawatiwa nikituma nikikiaki tau kiteugwa mituki kwa ulawatiwa na nundu twiba titane misi tiba tiite misi timinenge dosila ya ilile mundu mukawindini wa mutwano mana muthokelie undu uthocha mwendo waku ndini wa musi mundu ume windini wa mutwano ona kumanya undu uthocha muka waku ndini wa mutwano nundu mutwano ni full life
ministry na ni pedana ebinda ya kunenga ne service na service ndi unenga no nikibeti choka service ndi unenga no ni mundu ume woka service inenga no ni mundu ume namuka mwendwa na museise ndini wa mutwano ndini wa kilungune ki tene na nise yulua mutwano kila ki uteti yanguku kila ki wete madina ndini wa mutwano enda kumanya dhino iba nundu ndwimbi anu uti wa mwaka uti wa miaka li uti wa miaka tatu withi ndunesa mana kila ki ende na we sao nondo ndumila kibeti umaneko mutumia ndana wambi yeyo mutumia we sao nondo udumila withi ni wawona umaneko ndundu na umileyo wambi wetene na ni Waile leo mandanzia si mwana na nzia si na ndeto sina lato undu waku kubetanga etwekuyunyi katikati waku na muka waku na nika na kwethe mugo mwingi ndini wa musindana nye mutai Catherine Ndolo ndiwa musi waku endenesa niwa moyo ndiwa mutumia waku endenesa niwa moyo ndiona moyo ni asangu mwindini wa mutwano lakini bewo ilo komana na munda ku ya pastor mboya mume wa kwando siwe aina ajabu nikana eosu wabundu wane nenyome tuola ikindu meda na ndoni no yuga na mundu muka osi wo bandu wane tabadhali mundu muka ndini wa mutwano keku keti na ticho ketu manasya lwetu manyenesa no iba nakana aume ne madhiane sio mbuo kethia we wisikie we wakaute usiwa moya kaute no amina mabata mako ebyani sio ndo machumwa ke akatumesie kwetu manya ne nuaume mtu ola kindu nikana withie nao mutwano ni Waile nundu netha na nena onda kikambuthu sibiti na nasya ila mweba na setaketha ni weya wa mundu ema weku ule api yani onaniwe menwa no suweka hata wakutavya na mukabindanisa forever and ever kwa yu tunenga ne inda ya ndini wa mutwano tunenge mitwano yitu onda ya nundu ila witha wa mutwano ni na wathikwika the very act bayanza kana wathikwika sex kanita mukendetwesu witha uyiko lai number 1 number 2 witha wabuthithia ula winake ndini wa mutwano na undulongi ni kana onosu winake bayanza akomana na mukau akamutwila mata nundo ona ate kwikata ate umesha onosu withana ake bubunza akomana na mweme akamutwila kana akamunenya na madharau nundo ona ate umesha nundo we mwene windini wa mutwano nuye wabuthithia your opposite sex tunenga na inda yandini wa mutwano tutwika na indini wa mutwano tutumanya imisi yaitu kondo anda ya ngai nyemusia yesa ndana ndiwe musi waku endenesa nikethia kile binda ndiwe kana ndeka ngetungilela ndiwe musi waku wendenesa tafadhalini tena sana kiula tabayanza kina mundu mukosu usula tabayanza mukawe onacho shula tabayanza kina mundu mulai bayanza mweme we nacho kondo au tunenga na inda ya na nundu nesiye kwithia no ide twebuiye ngwa no ide twathukiye mwaliko ni kana withiwe ndine wa mutwano tulinde kwa vyovyote vile na nikana mise yaitu emese moyo na sangu wa mutwano uende nundu sangu wa mutwano no baya bedroom. Asanti naende Catherine mundu ni utuma athinza nundu wa muonekanile wa mundu either mundu muka ukethia be undula wenda mundu mume wake kale kana mume be undula wenda kibeti chake kale na labda undu wenda akikala ukwangelega nyokethia mundu muke kala ekiko ele kalelie kiuni gituma mundu athinza sio mbwangi nene labuna musiai senienda kwa siai undu wa kwetha ute attractive kwa mwendwa waku nuto na uchangia banene kuenda nza netha nasiai kibeti chaku kithukuma na umeme bangite mume waku athukuma na kamekite ata attractive na ila wenu kamusi ai umete uyani ayuka ikwithi obwana ni sawa yita ekunia yani ubulanite malangi rainbow colors to ambia stocking ila ya mutweso no yo yibotwe ona nduma na kana wikipeti cha mundu yani wele kile slippers wekite mwendu ikwisi yaiti undu ne lengi isi yaiti ona ya blue yani t-shirt ya yellow na waisia na skirt ne ya purple na ni ndwiku na jina manyulu kwethote attractive
kwa mume waku kana kwa mwendwa waku nikitwa na uchangia banene your opposite sex kana kwa ulawa munana ya waku kwikata kuthinza kundu na nundu pe ndisinita ka notion ka kandu mona kwitha we attractive kile bina kula kwi mume waku ta umalwaya nenda asha kana suti umalwaya ninzie moya kwivanga na kutunga mutumia musi na kutunga kibeti musi nundu payanza agia komana nandu attractive andu mevangite andu mailenesa o kanyumba ndakokethia wile kete taweki yata tawabiki amama kula sana ni dhambia ki nina so nanye wewe amekata de nyungia ndiwa ndi nyunga chao ndiwa ndi nyunga yutia na yelecha nenda ukuya musiaisya kilunguni ki tilinda mawombo kumembini wa misi na tiamba kwa kilaki utetia nguku tumanekana kwithote attractive kwa your opposite sex nikitwa na uchangia banene mume waku kuendanza na nasia aume ala mendini wa misi kana matwanite kuyanza matinda na nduma manenga mugo ndakabike nyumba umunenge kithoko make uthokwe na mabata neteta peo saasi akumutavya mabata lakini yabika nyumba mume wakwa ithea siana siakwa my dear my darling watindata pole kwa kazi karibu pabe kikombe cha chai pe usu pe kila usawisie kila kibobo na maitho kwa nesa nikana withie mundu umeoyo ndenenga na excuse yakwe kata ya kuendanza na ndinena obuna nongele nasi ati medhala makonie maine saulali no masalukite maindongo mayeta susui no masalukite na bayanza veandu mesuluite inesi ethi asombuya veandu methama kwete we aba uthamba mako maneno la mume yaku vea Jaden mako maneno le vea Caleb wakwa mako maneno la nya mumbi waku mako maneno la nya musumbe waku na wetho te macho no bangwa no bangwa na tio seo wendene wa mutwano ni useo kwikalia nesa na kumana nesa kana uyondhini wa mutwano na mutwano nusubiawa mutwano nuimeawa na mutwano ni wetawe bandu ni bamwe kundu appearance yaku kwa mume waku kwa muka waku ti umalwaya na ti ulalai weka kila chailele ni kanatu matungia ni bamwe na tamusiumwe munene kithio mukimwe na teisia cho kila kiutuma uthinzani chao kila kiutuma athinzani chao ni kanati keso kulanya kwikwata tethio endienza kundu wau twamanya bala pena thina tulinde ni kana maundu asu maikethiwe nthini wa mutwano asante na ndithie kwa tamusiaise ni wavikia na usoma kindu na wavikia kutaika ndutavya mundu wendo ukwati yote ya musiaise au kwata kwisilava nami na kwasia ndukathi wendo lika bedroom usolve mathina mako nundu mathina mamise mingi meo bukitandani bukitandani thukumondu thukuma ndani wikasia lebu kanala thukuma maundu ala mabo nundu paupe wa mawiyala mabo na nikana titunge mathina na we teka mamaga nanza ni kwatikana kwa namba no 0725 46 5217 kana YouTube ta Kate Ndolo ni kwikwatisia kiwiyo kiseo ngayulo nenga nae to au nenge to museo na wakwaila ningwendete asante aine musiaisi aboni botavika mweso akilungu kitu mundani wa umundi ndiye kwatekana wavikia na usoma kindu ni kwenda usiaisi museo ilungila siatela tiko manauni ndini wa kilungu cha twadimwe kwambia saa ili sia kwacha ngina mwendo wa saa 5 tiwanesa